hours late ndo yana pe ya budugana ka mokgo o napo itia ka marupa mohuta mang e rathagane so ene ke bona ntapele tša 200 ka kwa paying nke mola ko go topeletse pedi tše tharo e tlo se budugane jwang ga o bone tšhalete ka o ija thosothoso nopenope o ntlhokiša le makata dimeshe ganthe mara wene gore o fophela gore putse dithamong ke o tswile mau a botse kgotso ke sera sa gago mose ke gore motho le gare ke a bolela wa eletšanyana wene o lokiša marumo tlogela nto tšeo jaaka nna mongwa tsona ke di rata di le gona ka mokgong a nke wa tomatomela la ka netšele wa go diala kwa mpeteng tša maratha o phela go dikgaga ka mangwa a gago nka bo sa patla mme gona ka mokgong o be le mohola o ke o hlaola motšhatšo ola o hlatswa re tlo sheba ka ona le hole evan o tlo ntšhibiša ka motšhatšo ga se na kgomo a ke ja mehlare mone morago wa kgiwa nama e a rekiwa ga o tsebe le mojako wa shopo mara tlo nyaka dinama mo gaka gante plastiki tšere bo o di swere go maloba bedine leng ka mogare o tseba ga botse gore senko mpha tšhalete a kere seo sa nyaka o tseba gore eng ka re ga plastiki go riega jwang seo le gore swantse gore se tsebe ke gore motšhatšha o go emetše ye mone wene le maoto a matsarakwana gapa o tlo o nyepetla o ka re fologa parashute e le go thuba molomo ka face wa tswa dipagaborogono jalo